Mbanje kubasuza twese tuzi ko umuntu wakuze ukunda umupira w'amaguru nta kandi kazi ashobora no gukora nyuma yaho kadafite aho gahuriye n'umupira w'amaguru yahoze akina. Iyo atabaye umuagenti cyangwa se bantu bashaka abakinnyi bakanabagurisha, nyuma yo gusoza kariyeri ye aragenda akiga ibijyanye na coaching, ni ukuvuga akaba yaba umutoza w'ikipe runaka. Uyu tugiye kuvugaho ni umukinnyi warangije kariyeri yarabaye ikirangire hirya no hino ku isi, nyuma akaza kwisanga yarabaye perezida. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube cyo ndabasaba ko wakanda subscribe tukajya tubana buri munsi. Uyu mugabo amazina yiswe n'ababyeyi bamwita George Mane Opongo, we akaba yaravutse mu mwaka wa 1966. Uyu mugabo yagize amateka adasanzwe dore ko yahoze ari umukinnyi ukomeye akinye n'amakipe atandukanye, gusa nyuma yo gusoza kariyeri ye akahita ajya kwiga ibijyanye na politiki. Gusa dusubiye nyuma mu buzima bwe bw'umupira, yagiye akina mu makipe atandukanye harimo ikipe hariya yinjiyemo mu 1985 ikipe yitwa Miti Bolela, akaba ari yakinyemo imikino igera kuri 10 ndetse ari muri iyo kipe yaje kubatsinda ibitego bigera kuri 7, akayivamo yerekeza mu ikipe yitwa Invisible 11. Ni ikipe yakinyemo umwaka umwe kuko yinjiye mu mwaka wa 1986, akayikinamo imikino isaga 23 agatsindamo ibitego bigera kuri 24. Birumvikana ko yari umugabo mwiza cyane, akaba ari n'umukinnyi mwiza cyane. Ahagana mu mwaka wa 1987 uyu George we yagiye mu ikipe yitwa Tonel, ni ikipe yakinyemo imikino isaga 18 akayitsindamo ibitego bigera kuri 14. Ubuzima bwe rero bwaje kuba buhinduka no kuba icyamamare ubwo yajyaga mu ikipe ya Monaco yahariya mu Butaliyani. Ikipe ya Monaco rero yinjiyemo mu mwaka wa 1988 ayivamo mu mwaka wa 1992. Ni ikipe yagiremo ibihe byiza. Iyi kipe ya Monaco yakinyemo imikino isaga 103 ayitsindira ibitego 47. Si Monaco gusa yaje kuba yamamara uyu mugabo kuko yakinye mu ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse na za AC Milan. Uyu mugabo rero yagize ibihe bitandukanye kuko yaje kuba atwara Ballon d'Or mu 1995. akaba ari umunyafurika muri icyo gihe wari ushizeho akogaye kuko kuba yatsindira Ballon d'Or ari umunyafurika. Icyo gihe yarahatanye, hari yagezweho abakinnyi bakomeye cyane barimo nka Didier Drogba wa Cote d'Ivoire ndetse na Abedi Pele wa Ghana na JJ Okocha, akaba ari abakinnyi bari bakomeye. uwo JJ ari umukinnyi wa Nigeria wari ukomeye cyane, ndetse harimo nabo bita ba Kolo Touré n'abakinnyi bari bakomeye cyane ba Cote d'Ivoire, ndetse nabo bita ba Rabat Majer n'abakinnyi bari muri Algeria bari bagezweho muri icyo gihe. Uyu mugabo yabaye umunyafurika utwaye Ballon d'Or, abashije guhigika ibyo byamamare byose, ariko uyu mugabo nawe yaje kuba yandika ayo mateka. Uyu mugabo usibye kuba yatwaye Ballon d'Or, gusa ni nawe mugabo wagiye ukina mu makipe akomeye, gusa kariyeri ye yaje kuba aza kuyisozereza mu ikipe ya Al Jazeera, aho yaje kuba asezera urugendo rwe rw'umupira w'amaguru mu mwaka wa 2003. Uyu mugabo amaze kuva mu ikipe ya Al Jazeera nta kindi yakoze, yahise ajya kwiga n'ibijyanye na politiki. Dusubiye inyuma rero gatoya, ubwo yakiniraga igihugu cye cya Liberia. Uyu mugabo George we yakiniye igihugu cye cya Liberia imikino isaga 75 ayitsindiramo ibitego 18, bituma nabwo aba ari umukinnyi w'amateka batazibagirwa kuko yagiye abafasha kwitabira imikino imwe n'imwe ikomeye hirya no hino muri Afurika. Uyu mugabo rero wabaye icyamamare ku isi hose, ajya gusoza kariyeri ye yasojereje mu ikipe ya Abu Dhabi ni Al Jazeera. Abantu benshi bari biteze ko, kuko babimenyereye ko umuntu wakuze ukina umupira w'amaguru iyo awurangije nk'uko nabivuze ikiganiro kijya gutangira, nta kindi bamwiteze usibye ko ashobora kuba yaba umuagent cyangwa se ba bantu nyine bashaka abakinnyi bakabagurisha ku yandi makipe cyangwa bakababera abamanager abakinnyi, kuko usanga abakinnyi ubuzima bwabo bwose bakura ariyo ntego bafite, ati nyuma yo kuba umukinnyi nta kindi nshobora kuzakora usibye kuzaba umutoza nk'abandi bantu bose, kuko tugenda tubibona ku bandi bakinnyi bagiye baba ibyamamare nyuma bakaza kureka umupira w'amaguru bakaza kuba bafata izo nshingano n'ubundi zifite aho zihuriye n'umupira w'amaguru. Uwo mugabo rero George we wamamaye mu mwaka wa 2003 avuye mu ikipe ya Al Jazeera.
abantu benshi baribaza ko yari umugabo w'icyamamara, amakipe hirya no hino yaramushaka ku buryo yabaga yavamo umutoza mwiza. Uyu mugabo nta kindi kintu yakoze, yahise ajya kwiga ibintu bijyanye na politiki. Ibintu bijyanye na politiki byatunguye abantu bwa mbere kuko niwe muntu wari ugaragaye nyuma yo gusoza kariyeri ye agahita ajya mu bintu noneho bijyanye n'ibya politiki nyine bidafite aho bihuriye na gato n'umupira w'amaguru yari asanzwe akina. Uyu mugabo nyuma yo gutwara Ballon d'Or akamamara hirya no hino ku isi byavugishije abantu benshi cyane, ndetse agenda amara igihe kinini yiga ibintu bijyanye na politiki, ndetse amaze kubyiga aragenda hariya muri Liberia aba umuntu nyine ukomeye, aramenyekana ku buryo mu mwaka wa 2018 uyu George Weah yari yarazamutse mu nzego, ageze kuri za nzego nyine wavuga ko isaha n'isaha uyu muntu ashobora kuba yaba perezida bitewe n'igikundiro yari afite, ndetse yari n'umuntu byoroshye gusobanukirwa kuko ubuzima bwe bwose bwari bugaragara, ntabwo ari ubuzima bw'umuntu ushobora kuza uwo ari we wese ngo ahise aba perezida utazi ahahise. Abaturage bose bari muri Liberia bari bazi ukuntu yakuze n'ibintu yagiye akora hirya no hino ku isi, bivuze ko abantu bose bari bamuzi uyu mugabo. No kuva rero mu mwaka wa 2018 uyu George we yaje kuba afata intebe ya hariya muri Liberia aba perezida. Amaze kuba perezida byari ibintu byiza cyane kuko yaje kuba ahamara igihe tutakwita ko atari gitoya nanone, kuko nyuma yo kujya mu mwaka wa 2018 uyu George we yavuye ku ntebe hariya muri Liberia mu mwaka wa 2024. Gusa nanone si George Weah wagize ibyo bitekerezo byo kuba warasoza kariyeri y'umupira w'amaguru ukajya mu bintu bya politike kugeza ubwo ushobora kuba wasanga wageze aho uba perezida, kuko hari abandi bagabo babiri babikoze kandi bakabigeraho, harimo uwitwa Ahmed Ben Bella, ni umugabo wahoze ukinira amakipe atandukanye harimo na za Chelsea na za Man City, ni umugabo hariya muri Algeria nawe byarangiye abaye perezida wa Algeria, ndetse n'undi mugabo bita Mikhail Kouvelashvili, ni umugabo muri Georgia nawe wahoze ukina umupira w'amaguru nyine waramamaye bikarangira nawe abaye perezida. So n'urwo rugendo rwa George Weah kuba yaravuye muri football bikaza kurangira abaye umuperezida. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube cyo ndagusaba ko akana subscribe tukazajya tubana buri munsi.